Vukana, jeste primetili komentare kada se pomene Kosovo ili Bosna i Hercegovina i taj rat, komentare ko prati ovu emisiju na YouTube? Pa broj agresivnih, antisrpskih, šiptarskih i hrvatskih komentara ubedljivo nadrasta i po intenzitetu i po količini i po strasti. Srpske komentare. Da, po apsolutnoj strasti i oni kreću iz perspektive kao da je to emisija koja je rađena u šiptarskoj ili nekoj hrvatskoj produkciji, pa se oni čude kako je moguće da tako pričaju ljudi, a oni su upali u naš medijski prostor i to ono jedino parčence medijskog prostora koji pokušava da nešto kaže objektivno i da ne govore samo ljudi koji ponavljaju te propagandne matrice koje smo slušali posle 2000-te besomučno, a sad evo prvi put imamo priliku da kažemo nešto iz te kontravarijante, iz te srpske priče. Oni to ne dopuštaju, pokušavaju da brojem to zagluše i da utiču na to, jer kad ljudi čitaju te komentare, nije im svejedno ako čitaju desetine i stotine komentara u kojima se mi nazivamo najpogrdnijim imenima. I to je isto jedan deo propagandne priče. Zato što oni znaju da ova vrsta razgovora potkopava ono u što su oni uložili ogroman trud, a međunarodna zajednica veliki novac, gradeći te mitove, crne mitove o Srbima, umesto istine. Mi govoreći o istini, u stvari potkopavamo ogroman trud i rad i čitavu jednu operaciju. I ovo je mnogo važnije nego što izgleda. Ovo što mi sad ovde sedimo je isto tako važno kao i kad smo bili u uniformi, deo nas ovde, ili kad smo trpeli sve ono kroz što smo prošli, opet deo nas ovde. Ovo je najvažnija moguća bitka. Ovo je bitka za pravu istinu i to u trenucima kad smo mi već osuđeni, a onda kao ono kad Sale Đorđević baci trojku s pola terena i ubaci u koš, tako i mi pokušavamo da u onom poslednjoj nadoknadi vremena uradimo nešto i da naši klinci koji će tek da odrastu i da dočekaju neku neposrednu budućnost saznaju u ovom ratu ipak malo i istine, a ne samo tu propagandu na koju jedan veliki deo naših intelektualaca i medija nažalost pristao i čak razvija to, ne dopuštajući da se suočimo svi zajedno sa činjenicama, pa kad nek činjenice kažu o nama šta treba da kažu, ali i o njima. I činjenice se negde menjaju. Za sve te zlonamerne gledaoce, za muslimane i šiptare koji stvarno ostavljaju takve komentare, moram da vam kažem da ova emisija kada bude okačena na YouTube neće imati opciju komentara. To je, naravno, javljajte se u program, bit ćete uključeni bez problema, ali opcija komentara ne iz prostog poštovanja, pre svega prema Božici.